ni Weru TV. Ninkethi nkatho na nchoneni untuba kwithirwo gwatanirite na bautwikire Nteto cheru themo na rwere tariki 20 mweri jwa 6 mwaka ni jwa 2022 na nkuririkania no tugwate gukurukira dekoda ya Go TV channel 96 nontuba tu Weru TV ni tutwithara turi rumuri rwa Meru tugakuretera Nteto tutikwendera rutere no ruri kungureterete Nteto kuma county ya Nairobi, Embu, Thaa Nithi na isigo beyond the county ya Meru. Amona Nteto ira nkureterete ni Kiama ya Meru kwanza gukinyatigania West kaunja unjene kagochwa kura. Gavana Kiraito kuga urimi bweru nguru wa thirikari yawe na no mwanka amenyithio manto jonthe jegie kigina kia mira. Gavana Njoki gwetithia na mbere kampeni ciawe Thaa Nithi. Igamba ria unkumania bwa minista wa urimi Thaa Nithi gweta na mbere ntuku ya Jumatatu ijite. Antonia Christine Wanjero mbeta MAUREEN KINYA monaneta wa mathio ntuku ya narua ni Purity Richard. Seneta wa Meru Mithikali Nturi uria kwenda gutwika gavana wa Meru ntuku ya narua ni akinyete ntere cia Mwenkanga kwithirwa akiruguria gikundi gikieru ntereu le Nturi akiaria nerete akariba ntereu bagwate nkiama ya UDA mbaru ithurano ne BBBZete na aria bokari na mubunge wa Tigania West Dr. Kanyuithia Mutunga uria Kinyawe ugochwa gutongeria gicigo kiu mukondo jungi. Kelvin Kimathi katumenyithie nkuruki. Murengo wa kisiasa wa Meru kwanza batongoretu Seneta Mithikali Nturi uria ukinarete kia gavana wa kaunti ya Meru muyumbe utiania Daitari John Mutungu wa Mone Elizabeth Kaile miba watanirite na akari mwero nkanga kianja kiri kwambiria bubweru ikundikie kuru ya kiosi biyo ntere uyishia mwero nkanga simbiyo yambatanite na ntuma kwenda oboretera ntumwe yumite ke muntu witwa William Samoei Arap Ruto. Muntu witwa Ruto no rwamira abatwe twina thine kuthomithia tukia aroma abatwe atutetera chore bawe na tutongela kagina kara na ndi tuthomethia na nguruki yegana na 10 atongoria bao mwanya bakiariria kariba beba urio bawa tambaru muno ekuru baba etawirane bo ukiri kundi matura ne kenda ukiria Meru bakithurwa kithurano ne kijite turenda kina mama bo empowered no bo kirainya ni through mipangilio yontui nondo tuishua mbeya cia sieta ikamenyerwa boya ikaritangwe na siatethia family yetu. Tupigie Mutunga makofi tafadhali. Single mothers baraba chere mesie urero wenthie ka baraba chokete mesie ukerwa ndie na aria ogurerwe inogeta na aria ogurerwe na mukuru na agurere mukonge kana ni atia karambua mbejetu aburungamira kenda miundu botiga utunywa miunda itheka na urito muno akiolota thirikari kumania bure kuimeshito kiria siasa baria bakuwata mbaru buru murengo wa kisiasa wa Kenya kwanza ndero Mutunga no ngwa support Raila irio bira waro mbere bya kurumia antu baguno ntu baina mpara utebidana ni uwe
Ito tatu na kamite ya ofisi NDC. Kamite tukaranthi kwa batwe. Yesro no karanthi kamite nera. Tukabangania tuko irio bi biano na ibi kwa ki secondary ila china baranda na ko kidogo binge ibi kwa ki primary binge ne bi kwa ki anto baraba tu chumba mbere anto baya kurumuiro na mchine tipo to dake loi ile betere jukuru tete tona toeto kako ni tona to karamu beta tukuru nende ndero no ko wa support Raila anto beto tuiritete twamba mudharabene na nekio onto twawatanira William Ruto na nekio onto nkobwera kinya wa karwatia kinya to atishwa na mbayegani kinya ke notio ke ya na bifaru utetisha medeka na yumbe ba tukarunga maimara na William Ruto to mwekura sio raisi nekenda ndamu ya siagere mbesha nekenda barabara ila sieko siagete mbesha siekirwa nekenda anto bameru bombotadeka bwato support anto beto na akinyilia muno rwangirwo Sonkoni na uthundhuria rungurwa munene wa DCI John Kinoti. Na unajua indara zetu za upelelezi ikiongozwa na DCI Kinoti sio indara ya kupeleleza mambo kulingana na sheria, ni indara ya kupeleleza mambo kulingana vile inataka kukutisha watu na vile imewekwa hapo kulinda wale wengine maramia na wakora na kumakiria vyati bamithika na Weru muno ndo muratiro kiraito bila biato mrembuku mako ema ngamedrum na chiorone na kila mali ndakaguana ndatura kanda ameotiboreane wa URETERI ibo kwelano ndame otiborea mokoro atumbere kere tembea tunaanto batiania toja kera watere ate wende beauty na nda beauty oreanwe ikamuntoka kwanga kienda hospitali ndawa hakuna, si ndio? Hapa maji hakuna, barabara nasikia mtunga ndiye ametengeneza kenyumo keno kuona akake ombo tote adiarenge sikiende nyumbani aende ama asiende Keng'ang'i aende ama asiende wangu wanasema Keng'ang'i aende tafadhali Keng'ang'i aende Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi Gavana wa Meru Kiraitu Murungi na ugite rwang'iro urimi ruri rungu rwa thirikari ya kaunti na abaterie kumenyithwa mantu jegie imera bionthe kinya kimera kia mira akiaria kigomanone gya kuruguria ikundi kathumba bia arimi ntere chakaga na rietwa Meru Cooperative Forum. Kiraitu ugite gwatwika kwe mantu zagaithwa jagikurukwa jegie kimera kia mira no mwankawe na arimi bamenyithwe jonthe jara zethritwe zagikarika kimerene giki mutugikare na chotariria Muthenya jwana ikundi mwanya bya ndwanyisha urimi ukamati na kinya SACCOs ni bethirite bakigwatanira na kuruguria ikundi kimwe kia ngwataniro ya kaunti ya Meru gikumenyekana ta Meru Cooperative Forum kiria mugeni wa giti ya gukaringa gavana wa Meru Kiraitu Murungi na kiaria mwandiki wa ngwataniro ije Kenneth Gitonga na taririte bimwe bitumi bya ngwataniro ije akiuga kiroto kiao ni gutigira ni bakuritanira ngugi bare amwe kenda bagukaniria na kinya ukiri urimi kaunti ya Meru tutienda bautwe kukara tugia kawaruko tugetikaniria tukathithagia mundoro gwetambaya kiamene twamwera gwe arimi batititha gwo transport yetititha gwo na tukaria mwe I believe tukomba gwetania batwe wendi bwetu ikurita ngugi na thirikari iria iri othayu ya county na inya ya national tutikurwa na thirikari indi no mwanga twithe tukireta into bietu kana agenda cietu na mawendekithia yetu kiri thirikari kendega tuthikira jana ndi avocado nirejire injira iriku tugatumira buruto ria Meru tumikishwa avocado ritejo kioimburuka rikuya gi cooperative rita mwanga China mbeje uchieje chiekiro ndene sako itukwenda bya mabietu bya ushirika bitonywa ni antu babethi na inya sana na itojogia ngatho nontu nuraturegister cooperative cia bonda bonda na ara twina a lot of youth na itukwenda union icho njira ya kusave their competition kana library ya in the movement inene crop forum we karunga mau ikauga igachora tutethia na intobira twina byo mbechira twina cio kiri SACCOs na other areas tuchwora tumboko bidhania kana gutethania among ourselves. Waziri wa Iwanda aja kaunti ya Meru Mengi Mugambi na ithirite akiariria Nteto ciigie magamba kiri Iwanda bibi kwina magamba ya mainge jara jari society
anto bake bishanani onto bobo kana bobo bonge ibwega nonto forum ne yukiti yo kinyayo hatua ya kuga tutebati gutera kanya na kuijangia mbeja ciaremi tugeta kotini forum ekaeja na kanya ka conflict resolution. Kirimo nini wangabana teita stochu na ugite ichi neonjira yonka irega tumabokaniria anto beto batemenya kumathenene tuti organized. Umoja ni nguvu, utengano ni nini? Udhaifu. So no manga tubwate twete turi amwe nikenda tumbawokaniria. Biashara hichi ya marigo, cha miraa, cha all these crops we grow ni interdependent. So through this forum tukomba wekanira inya. Nikenda utermaro na thina tukomba ku quandries. Twe forum tukore na tatomba kugita nikenda tomba ukire uterero ku rinjiletwe. Ngabana Kirito no ugite kuri na mawatho jamaje wanda bakagarura tangerekano watho bakugo kathurori no kuruba mianka 70 na watho bakuga wathurwa maita jaide utithurwa kaidi nya bawe wanenje batebwani baigwa ugo karamono uteanwa Mudia buru Kirito nethirite akiariria mawatho jamero jakimera kya mira jarethirite akiregana na jwa kiuga akugo thija na saremira no mankande kwe no gite license wagana munda jwa mira no manka wande kwe oro kamata mira no manka ayo license ni thirikari oro mikamata na ndege ayo license ingi license ucho nde bandaye nembeza mira ikagitwa. Agriculture is devolved. Yani agriculture ni ngoya kwande ngabano miru. Na kila we sheria shumbite kulitwa ni onibwe kongitate ngita sheria. Tiwe kodoma sheria shandiki ngavetine na anto bangi. Kwa hivyo mimi napinga hizo sheria ambayo tuliandikwa. Kila iba kwenda kuleta sheria nibe yabambire twetarimba mira twithome twetekanirie. Kana tu those regulations nankwera ntuwa mirawa kama kwesho tutaenda hata kotini because those regulations are unconstitutional, they are illegal and they are null and void. Kumakaga gishigo mbunge kya North ngiripotera Nteto cia Weru rekwa rito ni Mutugi Kare. Ngabana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki uria ugochwa kwa Thaa County umukondo jwa iri na Arua nethiritwe agitithia na mbere campaign ciawe ntere cha Tharaka na ria riongete ntura cha Karani gachiongo mauthini na kinya kia mauti yake ria Njuki nerete akaribaba bamuringire kura kairi na ria ugite niwo ukumenya mathina jantere una kethirwa kibarikithiria bwa mukondo jungi Paul Wakabithi gatumenyithie tariria. UDA ikirindio ngati yake ntere monye cia Tharaka muthenya gwemthi Governor Nesmas Muthomo Njuki arakiaria kirindio ngaino MC wa Korota muthini Karangi emuthi mundoro ki governor anto ora tukona ga kuruka na asile giteke ya governor Muthomi Njuki na kenda ki 2027 tumba kuona gite kia governor Tharaka no 2027 tutiariria is not negotiable anymore gite kia governor makithi Tharaka kenda toke waka ikuinga na katiba iliuga governor bati usafu miaka 10 na mundu otigere miaka 5 arikia tamu yake governor Muthomi Njuki. Njuki akiuria karia bakumongera menga nikingo omba kuthagaye masibitari amwe na urimi bwa nterino araugite tayari na switi aguri bandengo arabakaguragira ndengo ino bwa irunduni masibitari ya Karambani ni kwendero do upgrade twatigire twaguka tukathondeka nyumba ya ndagitari icio kengero yongererwa kamatanite bo kende kurakura gwekwe ni turathondeke bara bantu betagwa mukothima tukamiakia na kuongererwa ine ingi tukurugura bantu betagwa ntoro etagwa ntoroni wale leo tukameka ruguru wale na kathia ata tuko pamoja utakathi kuona ndengo ciaku anarukira huko ni turarugurire store ira erunduni ya kwenderia cereals yetu na Thaa ino
nitugura ndengu kilo emwe igana rĩa 10 110 per kg na daino katugura testing katugura test kana nyamwino ruta wira akiuga kuma Uru barakethania na Raila na mthituri no akamuturire wendere gwitia metutambirani kuma mutwire mwakura mamwe nkora mari akura ku muzengo na gari ani mukurangwa bakubirika njuki na uria kuma twire wanona bei ya chumbe etetie ati daino muntu ali wa miaka 70 atwire miaka ni yonda tano na chumbe etetie bei daino chumbe gwetia bei ni be litemwera uma shilingi 70 80 daino ni shilingi 14 Dirikali rego Dirikali ya handshake ile ya muntu wetagwa Raila Odinga na Uhuru Kenya na ike tontoritia karia bagutigire bakuringira kiama giki kia UDA kura mweri wa 8 mumuringe nthi mumunenkere William Ruto kura ende ya urungu munenkere gavana wa Azimio wa Raila kura thino wadia kindi muka ndagombera kuwa ngateko mwa kanthoni mwisho mumunenkere senator wa Azimio na mwena senator wenu wa umeta baba kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Betu wa Paul ugwa kabethe. Minista wa urimi kaunti ya Tharaka ni Thinjwega Ithungu Nandi akamenya kwethirwa ari negamba ria gucokia kana ati nario Jumatatu izite na areba kuringithanwa na wethani bwa kandarathi chorongo cha gwakwa kwa iwanda bya kawa Ntereu konge naku igamba ria uria wari murungamiri wa hoteli ya 3-in-1 uria woragirwe rikagwetwa tariki 18 mweri jwa mugwanja. Samuel Ishimani akurikithia iji na inge kuma kotini achuka. Minista wa urimi wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Njwega Ithungu na munini wake Samson Mecheni Kibati bakinyithitwe kotini ya chuka emunthi kuweterwa igamba riago rirabaringithanitwe na kuwatanira na mwekuru mokorietwa Caroline Karanja kuijira akari ukurukira kandarasi cia ruo cia wakibwa iwanda bya kawa. Mutongoria wa Thitango Eric Mumanyi auritie koti ino itirie gamba riri mwanka mweri wa 10 bape koti nene kanyaga kuthikiria iromba riraririto ibaire baba bakibingaga kuwato ko kana ukinyithwa kotini. Your Honor, I would suggest that since the matter is active before the High Court, we take a mention probably in the month of October, when I believe we will have made some substantive progress in the matter. Mwena ugu mutheteri wago muthomi gitari na uritie koti itejanirie gamba riri buru nuntu bwa mutongoria wa Thitango gwitigiria baire baba kurugurirwa Thitango kiutha tina watho burabo arutitwe ikoti nene bwa kurugamia kuthitangwa kwago. The order of the High Court, which was also served upon this court, was to the effect that the two persons should not be arraigned in court. That order, which is still valid, has been violated by arraigning the two persons in court. Indi mugambithania Joyce Gandani akeja na mwerekera wa igamba riri Jumatatu yiyite ya tariki 27 mweri uju. Ndeni ya koti wenu akuji bathatu na bamuthia baigambare akura wako Lewis Mutabari Imaria tariki 21 mweri wa 9 mwaka wa 2016 ura ari murugamiri wa kilabu kia 3-in-1 muchi wa Marimanti gichigo bunge kia Tharaka ibaire chete burabaije bukonie ikuo kia mutotigi. Winkit Mukami uranwe ari mwene kilabu giku athitangitwe kuwatanira na Eston Mwirigi wa kuma Ntere cha Kibere chia kaunti ya Meru na Martin Mwirigi kuma Ntere cha Kaga kaunti wenu ya Meru kuraga Mutabari urakiri ukoje burabo arutirwe agumbereni bwa baringithanagia na kumurutaruta moyo kenda Mukami atiwa na chiringi milioni 1.5 ira aretwe imututigi cha kumwenderia kilabu giku. Sergeant Fred Wamalwa uranwe ari afisa wa uchunkuni kuma gituo kia Marimanti ura akinyire bantu aekarikariru airite koti ati Mutabari onekanire akwite nyuma ya kumira ndoa katikati gake na athuganirwa bababaire. Noe Daktari Nicholas Nkonge uranwe amuruthire postmortem ariuga mwiri wa Mutabari no onekanire uri na maringa ngirwa kathomba mareo maichunche biandeni. The ranks of inflated
The river was then launched. It weighed 3 kilos, 188 grams. Gungi ura arutite ukoje emunthi imuruagina Benjamin Muregi ura noe muntu wa mucie ura akinyire bantu agu aikarika ari wa mbere na nkurki ura ario kagitaga postmortem. We trying to request the police not to take the body from the scene, which was all in vain. On our way, we were told the body has been taken to Chuka mortuary. Indi igambaririri kagwetwa tariki 18 mweri ujite reterete kugitwa. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Wakili Mugambila ichena na ureo kwenda giti kia Tigania West nethiritwa kimeneria musiasa Kilemi Mwiria nekiria kuga ne agutumira irio bya utethio bya thirikari kuringana byo siasa. Kilemi agichokia na ugite mwekuru wawe aritaga ngugi na gikundi kimwe giti gia thirikari na ino irio bibi biumite kwa uteka athukite kurombera karibantere irio bya utethio. Boniface Mongera na Chotariria. Wakili Mugambila ichena orogoshogete kia ujumbe roterwa Tigania West na ndina umenere itina kumurotero bobo ganda kitali kia Mwiria nonto bure akuga no tumiririwe musanda kumakire thirikari kwiringira ndebe aichena aruganda kitali kire mipo kwatanite decision kontoko kuthie iterere na iba kuma bobo ga buru musanda jo so batere kodoro jene kanwe thirikari na tena siasa bia kura bitu etetie twetwinde to arombere katurombete twetwinde naomba kuthira inya atira ya mangesti bara baromba bia kura bi lakini ndi orient isi atire kwaremero ingwe kundi isi weto Tigania West weta kunekera mwana siasa omwe bia kura eta kwayana no tunukumea vizuri sana mwana siasa ukakaringa siasa na bia kura bila Thaa hii tutekwenda turenda kuthira tweturita waikuo ndisi nabati kwethira passionate kire antu bonde ndisi atabati kwethira kegea kinya ruterero moro mwana siasa yoyote Thaa hii turwami mwana siasa kithumba ruterero Tigania West kinya MP ura ikwe mwana siasa ura ari kwa last time karethi mwana siasa ende bia kura bibi nekerwa Kilemi Mwiria etawe kastona yewe kenda eta kwaya nare wewe nka kana kire kamotaratara uyu weta itate Ngaroko wengene otoko mukinya Daktari Kilemi Mwiria kwa roterero na twirite we oteno kinyani na kwethura kiusikana musanda jo kereje mwakoroni tangu na NGO na norombete musanda jo mwakoro kwa have an organization called the Village Trust. I have nothing to do with anything. There's an organization called the Village Trust. Yeah, na bia kura na romba bia kura from all over. Ohote musanda jo thirikari. No, it's not me. You talk to people of the Village Trust, eh? Ariana to Village Trust. When to kura baba na baba na bia kura na to Village Trust tu oni. And I'm not in the Village Trust organization. Na kwethira nini ana siasa bakonekerwa baya na bia kurare itonekerwa twindeni toae itonekerwa ana siasa baba ikupo ndeni bete baka yana bia kura bia no tibia thirikari indandikire baro eweti bia kura bia na biko ya bio Kinya lakini binekerwa mpinzani oko mwe tuwezi benefit eta kuringa bia siasa pupo tekubwa na bonkwenda kuoria bwana ndisi bia kura bia pichoku immediately bia yanwe na mutaratara pura bibati kwa yano nke reporter Nteto TV kuma jake ngina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera ne kuma kerero gonoro ne otokuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
Noe gavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo inya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaa ino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasarudi lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa kuta ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Yetu Sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki arandire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111038000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Beta wa medikali nturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonde ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanare kwa thirikari nene chumba gwitira Meru Ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita Ngugi uri ciathiri-ini sheria tingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Mugeni Antoba Bori constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokoromba kura chia MP. Ndina kioneki kinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Kwamba kura chenu komba kwethira kinyeria mantoja kithomo kuchura ayuthi betu Ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kugoretera roje o amona kugwatana na thirikari ya county government nikenda twakikisha sibitari chieto china ndawa. Kura yaku ya MP Bori tariki kenda
nĩ ĩtuĩke ya Kenneth Kiome Maitethia. Kugwata ugeni oringi kiri Nteto cheru themwe ngicokera siasa cia kaunti ya Meru na cia ward Gembe East nirurite mutake athoneki mwentereu na ria njuri ya UDA thiritwe kithukira thirikari ya kaunti ya Meru nikire bakuga gutengugi baritirite antu na ria anawe MCA wanteru atithiritwe kikarangone na ria oritwe gutariria nikigitumi barabara ya Nguyuyu ithuki na ria mungathia ethiritwe agicokia na kuga athondekire barabara ende gwacoka kwa ura. Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Nyuma yake gukinyithia ikinya kiatho ni nturi ya Nguyuyu wandi ni Gembe East ndene ya Gembe Central arwirigiti kia MCA bokaniria guturuka MCA Steve Mungathia na migambo ya kumumeneria na kuni ntu barabara ya Nguyuyu kuthuka. Mheshimiwa Mungathia ina tisinya na mheshimiwa ina irani. Mheshimiwa tisinya irani ntukuntuko tegwireka. Nandende no wazi yonjere nyawe yemboni nageira yo manto beto na ngomura tokendelea ngamane ye na bole ko present bia chiake ndenda kuyona na kuwitirwa mheshimiwa na kuboga kutha kwikala ile tito babanda kuromo mheshimiwa Mungathia ambedi bara murungu utete kendra ko ma murungu adarime bedele dibuku ngenda manto yombo tambere ibo andamanitire ngino ntubo barabara na hospitali ningwitikiro ritu na MCO ko murungu utethia kuya kuna barabara yetu kilokira uni angondo bo kikishira ntu bango yoyo na ndenda kore mantu wangu yoyo akiru ari kintu kembere ni utira tractor cia county MTF na tractor cia pakire twere ara karomba tractor irende ciekire mauta na ndombe tractor cia county punje barabara ici yetu to ciekire maram kenda ntu betu baraka kurathina no ntu inkomenya mbia ira cia allocate wa cia nene cia kuinja njira na njira cietu ni ndogu zaidi esenjia na cementi kato kacenjia sheria. Mungathia nawe abakiria na macokio muntu no ariaga oba muraika ai mwambi yaya ndo kwari murungu ije ngolo cietu ule okwaria aliwa kankolo ke bambona murungu akamya boku awe direct kande bwere muntu aria akaumete London yoma akaya yakate twere kuno oi baba re kwero ko yoyo imbure mwera mete thiri yonde baba komenda mironga merete ningo ndenja muntu akwa baba re tenjwa muntu akwa baba na vijana wale wamepewa kitu anyamaze nyonge rogwa baba re tenjwa mulungu no komea tendejere yeta na mbura abwenda mbura ya kura abwenda mbura ya kura wenda mbura ya kura na ugetinda tulo mbura obu bokario aba kuera etangoyo dai klasi kirekuo kya kwamba kete inyando bakia dia motembe yo la tola ko ero TV otayo kya mai yo eta andiala lakini lwano kwano etose untorereko wana morete oiganda ndao sainero ande kwa wonda administrator ora ande kya no la sainero no wote kwenda ngwe no la nkaneleta na tola ina mwito yote byanto bembe isi oketha nyangwera niretere konge ni barabara nayo itumite kinya atongiria bangi bario akikiba muriri ungavana mithikari nturi na mururigiti kya murungamirwe ekuru Elizabeth Karambu akairemia ona kinya Miriam Munoru gutonyera na kuga bathurwa kithurano nekijite bagatungata manto yo yarua kethe yonto ya barabara ibo komenya kinya mheshimiwa rirari na nenjite barabara wengo yoyo norante komenya kithirere njori igo mukomenya haya barabara ekore na iringi cia weto cionde ipotira nkamwikiria nkamwira they are impassable kenda rira nuya kayukiete kethira gwa mu support akarita ngwe ora ritari atwa watene kuno keni metho boka boringire lentore mia kwa mia 2022 tiende ni boka chenda kana bote chienda oboera kura cheke hao atoka iringa cheke hao rende torinda kinga kura cheke hao no ndo twara kuringa kura cheke hao ega twatora nyuma ya munyirizo ng'ombe ni ankwenda gwitana na ndibundera muthumo nchani antu betu inkwenda kuona pipe ira ineuru nara yethere ingenete bila bite kinyana kwetu yembe na bila bite kinyako tukukungi mama kaenda mia ena network na te network yake na kinyarwano rura kuthania muthe to cia samaki na tungwe wetatia
ukani ya samaki gari na mpunga. Dennis Mugendi, Weru TV, ntole ni angu yoyo wandi ni Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Munini wa Rais William Ruto ugete thirikari yawe ikagirithia riera ria biashara ba uthondeki bwa into mwanya ria gwitira ngugi akiria kagita karia guchemanite na biashara ba Ruto ugete ethiro agikuruka na gutwika rais wa Kenya rungu rwa wathani bwawe a biashara batethirikwa kairi bakithangikwa kinya nini. We only have the chance to reduce your taxes if we have more people paying. You don't have a chance of us, say, reducing VAT from 16% to 14%, for example. We will only have that chance if we have a bigger pool of people contributing. But as long as it is thin, we'll have to shoulder the bigger burden. We import close to $1 billion for edible oil. Our other plan is how to create market for the product that you manufacture. And our focus is on how do we create a population with some purchasing power, right? And our focus is in the area of SMEs. We are looking at these 600 people that we inject into the labor market every year. They are doing all manner of things. They're selling little wares here and there. And that whole sector has about 10 million people. Yeah, it's growing. And their biggest challenge is largely 3 issues. Number one is space for them to do whatever it is that they are doing. They are doing it in every place. So we're looking at how do we create infrastructure that support the people at the bottom of the pyramid. How do we create, number 2, legislation that protect what they are doing? And number 3, how do we make them access credit? Nkiama ya kurwana na mbogita ya nakada amwe na arungamiri ukaria ntuku ya narwa nibekete kigomano kumenya na guchwana ngerekana ya kurwana na ndwa cia mbogita ire baugite nyingi muno eriuma nthigurune muturi ya Ethiopia. We are all here as regional security teams to try and forge a working relationship on how we can step up the fight against drug and substance abuse. And in Eastern region, I want to say that we are looking at this problem in 2 ways. Number 1 is the supply side and the demand side. On the supply side, where are these drugs coming from? We are talking about the drugs coming from Ethiopia, specifically a place called Sheshemane. This is the drug that is very popular with our youths in Kenya now. And so what we are doing as a region is that we have first had a meeting with the Ethiopian authorities to try and see how we can stop from the source from this drug from entering our country. I can tell you that bangi is the most abused narcotic substance in the country, and it is responsible for a number of mental illnesses. Leave around the politics about bangi, it is very harmful. And those countries that have gone down that route, Peru, Mexico, South American countries, they started growing this cannabis for the pharmaceutical industry. But because of diversion into illicit markets, they have suffered very serious consequences. So I hope that the politics around the legalization of cannabis should come out very clearly and give us best examples where this has happened. I can tell you there are very few. If there are any cases, it's only the ones who have tightly controlled the production so that there is no diversion, and with contracts with some pharmaceutical companies.
Nkiama ya Azimio niongerete Mauri kaunti Embu nyuma ya uria wari mjumbe wa Kamukunji gutonya nkiamene keu kagitene ukawa biashara Kathumba kaunti neu kinyabone baugete ibatonyete kire Azimio kenda kurikia Raila Odinga ithurano ne biezete. Muungano wa Azimio One Kenya no urathi na mbere kugwatamiri thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu kuria andu engi mareciragiriria ati ni kwa muungano wa Kenya Kwanza na makiria kiama kia UDA. Riri Okuve uria wari mumbunge wa Kamukunji na mbere therero niwe Norman Nyaga ni utangasite kurugama na muungano wa Azimio One Kenya akienda giti gia seneta wa kaunti ya Embu vuva ya gusindwa nominations cia kiama kia UDA na iria arauga itiari cia waragania. Na kama mmoja mada omekera kibara giki ngobio kama ishara ya kuonyesha kweli tuko pamoja na tuko pamoja na varia ekari akuma miena ngurani ya kaunti ya Embu na aria mari thiini wa muungano uyu wa Azimio maragwata mbaru ikinyoriria Norman undu umwe na kuria andu engi makiria gukorwa magitonya muungano ri uyu na uria urongoreretie Raila Odinga na munini wake Martha Karua gukorwa magitongoria bururi vuva ya kithurano kinene kia mweri wa kanana. Thie tuvana andu a Embu ni twingirite kiama kia Azimio kiama kia Azimio muno na turauga kiama kia Azimio ni kiama kia amani te kiama kia mbara na turauga ni wega muno nundu na Manyaga ni nundu akomenya mucie ni turamucokeria ngatho nundu ni amenyire kuria arari karaurite ni gikeno kinene hindi atukuona muthuri ta Norman Nyaga mundu ina experience nene ya siasa kaunti ya Embu akiona utheri na konia andu aria ake kuria magiro ni guthie na twauga atiri ni turakenia hindi turamuonia na ingirire ni aracokire nyumba-ini ya ithe ya Azimio. No ati wana kuri uguo ekari aya ni maravoya ateti na ekari aria engi onthe gutigirira ati ni meka siasa cia thayu na urumwe wa vamwe na kithurano kia thayu. No tuge anake matigetikire kuhuthirwo ungiona mundu enda kuhuthira mwire ere mwana wake athie agaikihiga ungirwo ukaugiririe mundu thio mwira ati ngira ciana ciaku ukaugiririe mundu. Vile tunataka kupiga kura tunaomba amani, sisi ni watu wa amani. Tumetoka all the way kutoka Kisumu, Siaya na Busia ili tukuje tufanye kazi hapa, tupige kura hapa na tupige kura ya amani. Sisi tunapenda amani. Tunatarajia kura ambayo inakuja tarehe 9 iwe ya wananchi wataamua. Hii nyumba ya Azimio ni kubwa na wale wengine ambao pia wanasimama kama Norman Nyaga kwa hiyo kiti, wananchi wataamua mambo yao, lakini sisi kama jamii ya Mulembe tunapenda Honorable Norman Nyaga. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Au no twakinyira mutheto Nteto chetu cheru themo tuchemane thitha tuna nusu chiongwa nkumenyithia Nteto iji na inge nkuruki Antone Christine Wanjero mbeta MAUREEN Kinya mona neto mathithio ni Purity Richard.